da vam se zahvalim na prisustvu na ovoj, ja se usuđujem reći, izuzetno važnoj preskonferenciji gdje ćemo mi saopštiti nekoliko važnih činjenica, ali da budem iskren i postaviti nekoliko važnih pitanja na koje mi do danas nemamo odgovor. Ono što prvo hoću da kažem, da vi znate da smo mi na zatvorena vrata člana predsjedništva i institucija republičkih prema Banja Luci i novoizabranom gradonačelniku odgovarali raširenih ruku. Vi dobro znate da smo mi na sve prijetnje i ucjene koje smo dobijali odgovarali miroljubivo, pomirljivo i pozivali na politički dijalog i pozivali na fokusiranost da se radi za grad Banja Luku. To su bili naši odgovori. Ali isto tako smo jasno podvukli da to naše strpljenje ima svoje granice, ima mogućnost dokle možemo da kao ljudi, odgovorni ljudi, da kao narodni predstavnici, da danas kao gradonačelnik dokle možemo u tom smislu da idemo. Mi smo na izbore izašli sa jasnim pravilima. Da je gradonačelnik i načelnici najvažnije političke ličnosti, odgovorni ljudi u jednoj lokalnoj samoupravi, u jednom gradu, a pogotovo ako govorimo o najvećem gradu u Republici Srpskoj, gradu Banja Luci. Sa tim pravilima smo izašli na izbore, fokusirali se na snagu gradonačelnika. Preko 52.000 ljudi me podržalo u jednoj takvoj ideji, i gradonačelnika Bijeljine i drugim lokalnim samoupravama koje su izuzetno važne, da bi neko danas razmatrao, najavljivao, pripremao određene amandmane na promjenu zakona gdje je cilj da se razvlasti gradonačelnik. Moram vas ovdje vrlo jasno podsjetiti da smo jedno uništavanje demokratije doživjeli u Skupštini Republike Srpske kada smo isto izašli na izbore, dobili podršku ljudi da budemo narodni poslanici, a onda nam je Poslovnik mijenjan, diskusije smanjene, replike smanjene, krivi navodi i doživjeli smo gušenje parlamenta gdje među pojedinim tačkama možete biti i poslanik bez riječi. Danas se najavljuju izmjene zakona o lokalnoj samoupravi i to je njihova namjera da urade, da razvlaste poziciju gradonačelnika. Znate šta to znači za građane Banja Luke, Bijeljine i najvećih gradova koji su doživjeli promjene? Da promjena zbog tog neće biti. Da neko poslije izbora mijenja izbornu volju. To je uništenje demokratije, izborne volje. Preko 52.000 ljudi, ako se to išlo i bude išlo u tu namjeru, onda je glasalo bez veze. Da li neko može to da dozvoli? Pa ja kao novoizabrani gradonačelnik je nešto što kao čovjek koji je dobio podršku, preko 50% ljudi koji su izašli na izbore. Dakle, to je linija ispod koje mi ne možemo da idemo. Ja ću uprko svemu danas postaviti nekoliko i pitanja i pozvati još jednom na normalnost. Ne smijemo ovo da dozvolimo. Ako gledamo Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, član 4 stav 4, jasno se govori da nijedna druga nadležnost ne smije da posle izbora se mijenjaju zakoni kako bi se ograničilo izvršavanje vlasti i volje, izborne volje građana. Upravo se radi mimo evropskih standarda, mimo Evrope prema kojoj idemo. Ja sam prije ovog i u toku ovih dana zbog svih ovih najava imao sastanke sa ambasadama gdje jasno pozivamo institucije međunarodne koje brane demokratičnost u cijeloj Evropi i svijetu da ozbiljno na ovo odreaguju. Danas ovdje postavljam rok vladi, jedan razuman, vladi, institucijama, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine koji to i najavljivao, idu u tom pravcu, predsjedniku Skupštine Republike Srpske da nam kažu da li je nešto tako u planu. Ono na što mi opravdano sumnjamo, da je cilj da se to u ponedjeljak stavi po hitnom postupku i utorak izglasa. Da li je to njihova namjera? Ako nije ovu sjednicu, koju je sjednicu? I da li idu u tom pravcu? Građani Banja Luke, Semberije, cijele Republike Srpske moraju da znaju jednu takvu činjenicu. Danas ja kao gradonačelnik Banja Luke želim to da znam. I još jednom pozvati na razum, još jednom pozvati da to ne čine. Jer ako se to uradi, ulazi se u jedne od najozbiljnijih političkih procesa, a ja ih opet pozivam da to ne čine. Dakle, rok je do petka da se izjasne, da vidimo šta su ti amandmani, da li se planira, ide li se po hitnom procesu i da li postoji takva namjera. Mi još jednom napominjem, moram više puta reći, pozivamo da to ne čine i da poštujemo izbornu volju. Ako danas ja kao gradonačelnik poštujem da u ovom trenutku nemam skupštinsku većinu, poštujte vi da nemate gradonačelnika. To mora da poštujete.
Ono što isto ovdje potpuno jasno hoću da kažem. Nikada nisam bio mekušac, ali nikada nisam bio neko koji je prvi izazivao bilo šta što se zove konflikt. Naprotiv. Ali ako neko bude istrajao na nečemu ovakvom, spreman sam biti prvi gradonačelnik koji će pozvati ljude da izađu na protest. I to će se zvati protest, koji će trajati sve do trenutka, ili dok tog ne odustanu, ili ako žele da promjene koje se trebaju desiti za 2 godine ubrzaju, to ne bude njihova volja. Ali ja upozoravam zaista kao odgovoran političar, gradonačelnik Banja Luke da se to ne čini. Banja Lučani će izaći i da ih ne pozovem, ali ja ću ih pozvati. Gospodine Vuković, da li ste možda imali uvid u tu neku radnu verziju zakona koji se piše u vladi ili govorite na osnovu medijskih natpisa? Također, da li u toj radnoj verziji, ukoliko ste čitali, postoji stavka da se ovlaštenje prebacuju na gradskog menadžera, te da on imenuje načelnike odjeljenja? Mi se ozbiljno bavimo ovim poslom i vjerujte da danas ja ovu preskonferenciju ne bi sazvao da nemam ozbiljnih navoda da se ide u tom pravcu. Ovo je naše djelovanje preventivno. Jer mi ako danas ne odreagujemo, ako ne damo rok kroz 2-3 dana da nam se jasno kaže, kao ljudima koji izvršavamo vlast i predstavljamo institucije i narod, to se može upravo desiti u ponedjeljak i da mi nemamo mogućnost na reakciju, da dođe utorak skupštine i šta smo onda napravili. Dakle, mi na vrijeme sve radimo. Vi znate da sam ja govorio prije nekoliko dana da imamo jasan politički odgovor, a danas otkrivam da je taj politički odgovor poziv na protest građana ako se ide u tom pravcu. Imamo određene smjernice u kom pravcu će se ići, imamo naravno ljude koji nas o tom izvještavaju. Ja tu informaciju već imam 7-8 dana, ali u posljednjih dan, 2, 3 postaje sve konkretnije. I sve više ukazuje da se to trebalo desiti evo do kraja ove godine. I da se ide vrlo mudro. Da se koristi koronavirus, da se ne može djelovati, da se čeka što bliže kraj godine, da dođe praznici, da se isto ne može djelovati i da mi na kraju da se desi da je preko 50.000 ljudi samo u Banja Luci glasalo za promjene, za čovjeka i ljude koji mogu donijeti te promjene, a onda i zakonom onemogućite, pa ja neću da budem engleska kraljica, da protokolarno dočekujem ljudi da nemam nikakva ovlaštenja. Moramo to javno da ovdje ljudima kažem. Dakle, ovo je zaista takva jedna namjera je nešto što je nezapamćeno u jednom demokratskom procesu svih zemalja u Europi. Moram još jedno pitanje. Jučer je gospodin Dodik okupio skupštinsku većinu 19 od 31. Hoćete li vi kao novo izabrani gradonačelnik probati okupiti sve političke stranke koje su izabrane u skupštinu grada i možda probati s njima razgovarati kako relaksirati ovu političku situaciju? Da, pa mi smo pozvali dakle, da se svi stručni najbolji prijave na konkurse. Mislim da smo tako rasteretili jednu političku atmosferu. Mi smo pozvali da najbolji učestvuju u vlasti. Mi smo pozvali da neće biti političke odmazde, revanšizma i osvete prema onim koji su radili kvalitetno posao. Mi smo poslali poruku da nakon naše revizije koju ćemo da izvršimo u svim institucijama, svim ugovorima, svim papirima, da oni koji su bili pošteni, kvalitetni direktori će ostati na svojim radnim mjestima. Da li ste ikada to čuli od njih sve ove godine? Mi smo jedini koji smo pobjedili ovako tešku bitku, da nismo likovali. Mi smo pobjedili, vi izgubite, pa se hvalili, pa druge vrijeđali. Ovo je potpuno promjena političkog i javnog diskursa. Ja vjerujem da će to mnogi odbornici cijeniti. A kada me pitate za skupštinsku većinu, radom koji mi planiramo, sa nadležnostima koje imamo, vjerujte, kroz vrlo kratko vrijeme većina odbornika, načelnika i svi će biti spremni da rade samo kao gradonačelnik. Pa ja to imam već jasne pokazatelje. Svi će htjeti da radi, neće moći to da zaustavi. A znate što je još ključno? Što prema ovim ovlaštenjima gradonačelnik može mnogo toga da uradi bez skupštinske većine. Pa što se sikirate? A znate što je interesantno? Ništa se ne može bez gradonačelnika. I to oni znaju. Pa zato ovo mijenjaju. Pa ništa ne mogu bez gradonačelnika. Mojom pobjedom je iskorijenjen kriminal, korupcija, nepotizam. Ništa ne može bez potpisa gradonačelnika. Znate šta može gradonačelnik? Da svaki potpis svakog načelnika ako hoće neku odluku da donese mora proći moj potpis. Te nijedan načelnik ne može da potpiše ugovor, nijedan načelnik ne može da uzme neku kompaniju koju je do sad uzmao, nijedan načelnik, nijedan funkcioner grada ne može da da dozvolu nekom tajkunu da gradi zgradu. Pa to njih, gospodo, plaši. Plaši jer u Banja Luci više neće biti kriminala. Plaši jer mogu da izvršim sve jednu reviziju ugovora. Plaši jer ćemo otkriti tajne koje su skrivane 22 godine. Ma to je strah. Njima ruke drhte oko Banja Luke. I u Banja Luci, tako dalje. Pa to je stvarni razlog. I znaju da me ne mogu zaustaviti. Znaju da nema opcije, nema novca, nema para, nema ničeg, nema te prijetnje. I naravno da su ovi procesi koje mi želimo da radimo nešto što se nikada nije desilo i što jeste jedna izazovna zona, ali mi smo na to spremni. I da radimo ovim uslovima i prema tome, dakle, to je putokaz koji smo mi odabrali.
Prvo da jasno kažem, puna, apsolutna, nedvosmislena podrška Drašku Stanivukoviću, Ljubiši Petroviću i svim dobronamjernim načelnicima i gradonačelnicima koji treba da provedu narodnu volju. Narod je svoje rekao i oni imaju obavezu i odgovornost prema narodu da u naredne 4 godine kao legitimno izabrani gradonačelnici i načelnici rade svoj posao. Svako ko ih u tome sprečava, ko ih zaustavlja, radi opasnu, katastrofalnu stvar za Republiku Srpsku. Pozivamo i predsjednika SNSD-a i sve druge predsjednike političkih partija da se urazume, da prihvate realnost, da prihvate narodnu volju. Građani Banja Luke su izabrali Draška i to je odluka građana Banja Luke. Građani Bjeljine su izabrali Ljubišu Petrovića, kao što su i građani, stanovnici mnogih lokalnih zajednica u Republici Srpskoj izabrali svoje načelnike i gradonačelnike i to treba prihvatiti kao jednu realnost koja je nepobitna. I pozivam ih da zaustave, da se zaustave u tom svom nasilju, u tim svojim ucjenama, u tim svojim prijetnjama, u tom svom pokušaju da gase ljudima radijatore, da zaustavljaju protok vode, da zaustavljaju vazduh, da ograničavaju legitimno izabrane gradonačelnike rade svoj posao i da zaista konačno stanu. Jer ovo ne vodi nigdje. Ovo je najopasnija stvar koja se može desiti za Republiku Srpsku. Može je vratiti u neke srednjovjekovne dimenzije. Mi hoćemo da idemo naprijed. Ovo su ljudi budućnosti. Ovo su ljudi koji vole svoj narod, koji vole svoj grad, koji vole svoju zemlju i koji hoće zajedno sa svojim narodom da grade jednu normalnu, bolju, razumnu, normalnu i slobodnu budućnost. Sve ćemo učiniti da ove najave, ako se pokušaju realizovati, da ih zaustavimo. Sve. Jer ovo je tačka preko koje se ne može prijeći. Ovo je tačka na kojoj mora se reći dosta više. I potpuno razumijem i potpuno podržavam sve ove naše izabrane ljude da zajedno stanemo i da zaustavimo ovo što se zove jedno sveopšte nasilje koje se planira uraditi, koje je najavljeno. I tu je vrlo važna uloga svih nas. I vas koji ste sa druge strane kamere i nas koji smo s ove strane kamere i svih građana i naroda koji živi u Republici Srpskoj. Ovo je zaista krajnje vrijeme da u 2020. godini, a iste 2020. godine konačno vidimo hoćemo li idemo naprijed u budućnost ili ćemo li idemo u neku mračnu prošlost, tužnu, ružnu, u kojoj vladaju prijetnje, ucjene, nasilje. I zato je jako važno da na ovome istrajemo do kraja. I istrajećemo do kraja. Kao predsjednik PDP-a, Partija demokratskog progresa će učiniti sve. Obratit ćemo se Savjetu Evrope i relevantnim institucijama koji su nadležni za ove stvari. Ićemo prema svima, prema OSCE-u i obavijesti da ovo što se pokušava, ako bude realizovano, mora biti zaustavljeno. I ja sam ubeđen da takve odluke će pasti. Takve odluke ne mogu biti provodive, ne mogu proći jer nisu u skladu sa Ustavom Republike Srpske, jer ograničavaju ono što je osnovno ljudsko pravo, da legitimno izabrani ljudi na osnovu podrške građana rade svoj posao. I s te strane ćemo biti krajnje neumoljivi. Gospodine Vorenić, ste pratili sinoć obraćane gospodine Dodika, Incka, Čovića, ostali pred UN-om. Imate li neki komentar? Bilo je dosta Decembar 2020. godine, nakon 25 godina, slušati onakva obraćanja sigurno ne ide u prilog nečega što se zove jedna normalna, slobodna budućnost ove zemlje. Imam osjećaj da oni jako dobro snalaze u tim svojim komunikacijskim vještinama i to apsolutno nam govori u kakvoj zemlji živimo. I zato je veliki otpor da ljudi poput Draška, ljudi koje smo mi predložili i koji su građani prihvatili, dobiju mandat da rade svoj posao. Zato je veliki strah i kod Dodika i kod svih njih i kod predstavnika pojedine međunarodne zajednice, jer ovi ljudi će raditi posao onako kako to narod od njih očekuje, posao za budućnost i za razvoj ove zemlje. I zato nam ne trebaju takve diskusije, to nas apsolutno ne može nam pomoći da idemo nekom pozitivnom pravcu. I bilo je to jako mučno slušati, gledati. Moramo konačno shvatiti. Bosna i Hercegovina je decentralizovana zemlja.
Republika Srpska ima svoju jasnu, ustavno definisanu poziciju sa svim svojim jasnim nadležnostima i niko je ne može osporiti. Dejtonski sporazum je nešto što je apsolutno nepromjenjivo za nas. Osnovni postulati Dejtona su tu. Republika Srpska ima svoje jasne nadležnosti, bez Republike Srpske nema Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Bosna i Hercegovina mora shvatiti da je Republika Srpska nešto što ne mogu nikako negirati i moraju prihvatiti. I u ovoj borbi normalno i Bijeljina i svi drugi gradovi